الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله أكبر. برنامه باوری دم باش وره تماشاوان هجا و دلال امجاره کردن د برنامه باوری ده لپیشبری ونه برنامه یک نو و مجارک نو مجارک جدا و از باور مجارک پر هجا ام لپیشبری ونه گلی تماشاوان هجا ام هیویدارن حتی داویا برنامه ما حتی داویا صحبتا ما هون ما تماشا بکن و هون ممنون جی بمینن تماشاوان هجا وک مجوره برده گوتی ام هر تمی لسر پرسگری که کی کو دناو عالم اسلامی ده ام گله کی پیدشن و مدشن ام سر به پرسگری که حولدن کو جوا تماشاوان هجاره راستیا اولا اسلامی حتی نی قاس قوت خو حتی نی ام دکارن ام درخنه هولی بخنه د خدمتا و تماشاوان هجاده میوانن من ایرو سه سیده انگلک هجانه و از خوازم واجی بو بدم ناس کردن سیده مر حاجی گل جارا ام بو میوان ما برنامه ما داز بارمونی ناس بکن و سیده مل امین و سیده مل محمود میوان منه تماشاوان هجا از بسا بدم زانین کو دما ام دچنه دیرو که گلک انسان جید بجن گلو ما حوجت که هر ندیرو که اد بوکه پرساکی است خوازم و هوا بدم زانین کو دیروک حتی مرو دیروک ناس نکه روزا و خویا ایرو و پیش روزا خواجی مرو نکاری ببینه جبونا وی که از گرینگی دادم ام جمره گرینگه ام دیروکا اسلامی باش بزن بن برنامه برده مال سر دوره سعادت هندک شو من نکاریم حقیقی بدن ویا تقص ام باور من ندایه لأمي لسر دیروکا کو ما علاقه دارد که روزا ما علاقه دارد که روزا و ما امی سرواب ساکنن سیده هون تبدأ بخير و سلامت هاتن سر شفار هاتن وکی کو مدرس که تجی گفت سیده ام تخوازن لسر دیروکا کی کو ام پر و دیروک روزا و خواجی ببینن روزا و خواجی ناس بکن بکاربن فهم بکن وقتا که ما روزا و خواجی ناس کرد فهم کرد بلکه ام کاربنش بو پیش روزا خواجی هنکی راستیا بیگ بینن ام پیش روزا خواجی خواج بکن دورده معلومه ویا هون زن پشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر چار خلیفه کو وظیفه و بچاوی هاتا کرنی حضرت ابوبکر بچاوی هاتا بجارتنی حضرت عمر بچاوی هاتا بجارتنی معلومه و تماشاوان ماجی گلک گنگشی و ناکوکیل سر هل بجارتنا خلیفات چیبون مثلا مجارا منع اونم سر و آنها راوستن بساکن ام ناراوستن جی لی حضرت ابوبکر اوای کی ام بجن دموکراتیک هاتا هل بجارتن بشتی حضرت عمر حضرت عثمان بضربه حضرت علی بضربه وصا دوام کرد به گور تعبیر ایران به ضربه چی وناس چونکو کشتن چون به شهادت چون دوی داره ده سلافداریا امویه جبونا مگل گرینگه از باورم اگر کو امسر هنکی راوستن امسر نقاش بکن چه هوای دماغ شکل دانه بگمان او شکل داینا و دمه حتی نیرو سیرایت کریه اف روزا و ما ایرو الگوراوی هاتیه تشه داینی ناست از یعنی از باورم ایرو اف خرجا کد نوا عال ها مثلا انا حال ما خوش بو راجا ما خوش بو بلکی عمل و نگرابانا انا سیدا وقتی ایرو حال ما خوش بو یا راجا ما خوش بو بلکی ما بگوتا حوجنا که ام و مراقب بکن کچانه لی اجبرکو حال ما راجا ما نخوشه یعنی عالم اسلامی گشتی بجن
وکی کو نخوشی یک هبه مرد چه لیکولین که کن نخوشی چیه نسه مرد که چه نخوشی از گرتم مرد پای نخوشید که به ایماجی ان پای نخوشی دنه یعنی ام هیوید کم برای کسی که تآوای دن و بسا معنی شخوار خلو پلو لینا دنه بجی یعنی آن معنی نا هلوست ما و هلدان ما درخن شخوار شیروان ند آرمان جمع ند دل ما دجی درخن اوجی واجر دم جري نادي قضاء الدستادرية أموية دنير سري لكورين كم في روجا وما يروز با أدبجم نورمال أجر كان في حالي دبانا أدبجم نورمال أجر كان في حالي دبانا سيدا جتشاز بجم تديل همبري معاوية أمت يعني مسلمان بوناش سيبش باش يجي دبجم علاقة خب تشكيناين هم جي خبر نادن وكسي دائما لخلي سيرتي خود جي راضي بيد به جحرب الصحابة ما كان قالوا قيل جنتنا هم قاتلوا هم قاتلوا كليت أكثر ضايع شوية ناشتي كذبة أخوه وقسمة كيجي لعنة الاتنين أم لعنة جي نابجن يعني أو هنكي جرانة بله قسمة كيجي صلاة سرتين والله أدبج مقاي أوجي شاشة يعني سيدا من حاجة هنكي المدنير اللي أسبوارم صلاة جي يعني أسبخاني كارم سري بينهم شما تقريباتي كنا في عالم الإسلام إذا كرنا دولة أموية بطيبتي دولة أموية جشكي ودست بيك أوجي معاوية يعني أزي شوا صلاة سر بينهم سيدا كاج ورد هرم كلام أس يعني هون فردا ما جو يك صلاة سرتني يك لعنة تلتني وقسمك جي بعلاقة أسبخت بجم قال شراجي هبيانا سيدا شو نورماله بس هبيا على كلامك شوا نقول بيا نورماله سي قسمه يعني علاقة ناكه يك باش تبينه يك خراب تبينه نخاف في هابجن يعني ما يقول لعنة جيرانه بلكي أم لعنته كي تبكي أم رخنا بك نه بله أم صابجن دبيت شار ليش دبيت شار ويش أخي أمي شرابن يعني براستيجي لعنة أم لايق إذا في خنابين أم لايق روشت أخلاقي خنابين أم لعنة بينجي تبي وجيناي ساز دبي دشكاندنك سيدا سر دستلافدارية أموية هو انتخازن يعني شد إنسان كلام كت شد زانه وصاب بأوايكي كوام بيجن صحبات ما تفكي أذكارم هنتشتاب ببيجم اللي أتخازم هون جبركو أزهرت ميل فرم بلكي هون جارنا نون قالك تحقي واضح هنا ما اللي يقولين كنا سيدا يعني در حق دستلافدارية أموية در شوا بونه دستلافدار و امبیشن وقتی که من دیار کرد یعنی کرنی واقعات نه حتی روزا من ایران کارن تشنا بین سیدا کردم کرد. تسبیکی دا سپاس جبوه و دو شخصی و دا جبو خبرکارین تلویزیونی که ام کرنه میوانی خو و اف در فتانه جبوی که دویواری دا بقاندی که دزانن دیتنی خو پاره بکن نه جبوی که بریه که معرف دستلاداریا امویه بنرخینه بگره دست براستی از فکرم دبی بریاوی که معرف دستلاداری با خود چیه بله به هوا که بچی بنرخینه بله دستلاداری با خود چیه دیرو که دستلاداری چوا آوا بیه ام بیجن حتی اسلامی حتی سردما اسلامی چوا هاتیه سردما اسلامی داجی به اموی آن را د اسلامی دا دستلاداری رولک چوا لیستیه میراتک چوا اشتیه بردوامی وی ایرو چیه همان تشتی که ایرو تکرن مرف yani kîjan berdewamiya Emewiya ye ew mîratê ku neynî nebaş ku Emewiya hiştiye were naskirin na bi kurtiyayî desthiladarî bi xwe yani desthiladarîtî bi xwe nexweşîneke
یعنی مرد کاره به یک پیوکی بشپینه وک نخوشینه پنجه شیره نخوشی انسانیت نه استاد نخوشینک پنجه شیره چوا که نخوشینه پنجه شیره بکه لاشکی و دوی لاشی دا بلاف ببه تداوی آوی یعنی یا نپیکانه آنجی پر زوره جبونا یعنی دستلا داری تیجی اگر دو کسه کی دا اگر دو ریوبری کی دا اگر دو پرگاله کی دا شاخ بردا کور بو هشمندی آوا کر او جی وک پنجه شیره دو بدناوی دا وی جواکی لسر وی جواکی باندوره کی وکا که پنجه شیر دو بدنا دلاش کسه کی دا چوا باندورا خود که وی دکه سر چوکا حتی داوی دا دمرین آنوی به مجال دکه جواکا کو دبن زخت دستلا داریتی دا آن به هشمندیا دستلا داریتی بره و وره برن او جواک جی وسا دبه و کسی که نخوش به مجال دبه فلج دبه یعنی مینا که ویجی که مرد ببیجه جکو دست پید که دکو داته براستی اویانی که دست پی کرناوی به دست پی کرنا پرگالا دولتیه ام ببیجن به 1000 سالا بریه لیج بوی که ام پر دریج نکن براستی دوی اوکا دیرو که دا حضرت ابراهیم علیه السلام رولکا پر گرینگ لیستیه یعنی دما کو هاتیه سردمه کی کو کسان انسانان خوک خدا اعلان کریه آنجی صفات کل خودی تی بار کرن لخدا ان تی بار کرن اوان بوان صفات خودجی خودی دا آوا کرنه و هر تشتی بخوا گری دانه حضرت ابراهیم علیه السلام هلوستک نشانداریه بریا که نبوت جه حضرت ابراهیم را وره بریا که پیغمبرتی جه را وره رابیه جه نمرود را جه نمرودان را گوتیه نابه که کس انسان ببه خدا آن ببه اله جبوناوی جی حضرت ابراهیم دوی دا مرف کاره ببیجه جی انسانتی را شورش کا پر مزن کریه جوی شون دا جی خدا گوتیه خدا انجاخ خدا که بتنیه و هر دریه و اسمانایه و تو کسی که جی نکاره ببه تو کسی که جی نکاره وصفی ویل خوخه تو کسی که نکاره ببیجه مقتدر ازم یعنی قدرت هر چی دستی مدایه آن ببیجم خالق ازم آن مثلا غنی ازم اوانانه که صفت خدا نه صفت که انسان ال خدا بار کریه جبوناوی حضرت ابراهیم را ام ببیجن دیروک بیه دبشا یعنی لوی دری بیه چتل ام دبیجن جوی شوندا تی دوره حضرت موسی جی علیه السلام یعنی تکوشینا حضرت موسی علیه السلام لهم بر فرعون جوی درباست به ام ببیجن تی دوره حضرت محمد خاتم الانبیاء هری داوی کو پیغمبر هری داویه نها کت دنیری دبنگه حمو دینان دا حمو اولان دا احلاق هیه دبنگه حمو اولان دا برجواندین جواکی هست یعنی جواکی اساس دیگره جبونا او تشتی که به دستلادارا دناوا جواکی دا حاتی خراب کرن اوسا نرخین جواکی حاتی لواز کرن و جهولی حاتی را کرن به پیشنگتیا پیغمبره به وحی کش پیغمبره را حاتی جبونا اقامه کرنا و نرخ جواکیه جواکی جنو دا لسر بنگه ام ببیجن و نرخ هانی که بده آوا کرن ده اساس خدا اوانان یکیجی گش هر پیغمبره کی مرف کاره ببیجه همون نرخا ده هلوست وانا لهمبر کولداری ده یعنی آزادی جواک جی دستی و هاتیه گرتن به بوین راجی اخلاق هاتیه رو خاندن بوین راجی انسان به هفدورا رحم شفاقت کو ام دبیجن یا اویانه که نمایه یعنی برپرسیاریه کل انسان هاتیه بار کرن انسان جوی برپرسیاری دور کتیه گوتیه جمره چه لازمه نها دوی داری داجی که مرف وره دوره اسلامی ام دزانن کو درکتنا یعنی بهاتنا وحی جه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام را 3 ساله وحی و شریعت تبلیغ کرن پشتی وی 10 ساله جی ام ببیجن تبلیغ وحی لمکه هاتیه کرن که بزمان ایروج ام ببیجن یعنی وکا که بزمان مدرن دبین یا
propaganda yani İslam 13 sala 3 sali veşari 10 sali vekiri aşkarayı li Mekke hatiye tebliğ kirin. Niha pişti wî ku Peygamber aleyhissalatu vesselam diye ev divî warî da gihîşte armancê xwe pêwîstî bi avakirîneka civaka İslamî diye. Yani tenê bi gotinê di zihniyetê da tu zanî ewek ava nabe. Ji bo wî Peygamber aleyhissalatu vesselam piştî ku hicretî Medînê kiriye li Medînê mescid ava kiriye û em bibêjin wê mescidê biye cih û warê karên em bibêjin Oli, civaki, çandi, siyasi yani bir evki hemu meseleyi lüvederi. De devra Peygamber aleyhissalatu vesselam da jiber ku otorite hemiyan Resulullah biye çava ku Xudê Teala ferman dike eger ku piskirike ki civaki di nava kesandan am bibej nav gruban da hebiye çune ba Peygamber aleyhissalatu vesselam tek otorite ki biye o içi bir yere dave evyane ki jiwan kes on civaki kuldora Peygamber aleyhissalatu vesselam kom bune pejran ne kabul kirne jbona ویجی زیده کم ببیجی ناکوکی و صدرنکت نه لی Peygamber aleyhissalatu vesselam lüvederi aslında bingaha em bibikin civaka kuvara avakırın be peymana Medine derxistiye peş. Yani lüvederi de şikriye em de zanım beriyavi hukukun kabiletiye hebiye. Yani hukukun kabiletiye hebiye. Hukuki kabile andajı em necbuna ku kabile piçuk bikin an ve be hürmetiye ki bikin lüvede ev esası. Dema tiştekil kabile ki bibe ev kabile jî dixwaze li kabile adına yani kêkiriye nemhîme dibe heman em bibêjin tola xwe bi heman rengî ji kesekî bi rengekî bi çawa dibe bira bibe ji kabîla dibigirin yani eger ne ji kabîla wî be kabîla adına jê re pir ew ne Peygamber aleyhissalatu vesselam li wê derê çi dike ji hişmendî û em bibêjin mafê kabîle diye derbasi evi ümmetiye dibe. Yani duve deri da bi peymana Medineji, vesika Medineji yani bi zamanı İro'yu dibin ya mafi hemvelatiye. Yani beji vatandaşlık hukuki. Duve deri da uy bingehi didekirin de avakirin. Naha piştiwi em bibêjin dema xulefa yani her çar xalifa anda ji xwe di vefata Peygamber aleyhissalatu vesselam da em baş dizanin ku ji bona wê kî bibe xalife yani evekî çê biye lê tevî wî jî li hevkirinik çêbiye li ser Hazretî Ebu Bekir piştî wî dematê Hazretî dematê Ömer hinekî ev nakokî daha dibinî da her şixasa dernekeve dervazê de dibe ku tê dema Osman jî Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer yani gora tabira bin atamat ki neyse ev dibêje bila Ömer be yani nişan dedi. Belê yani em ji bi çawa bûne xelîfe wê datir dixwazim sa Kurt bu bigîjin dema xelîfa Seyda Emejî ew daha zêdetir ve bikin na em dema Osman da îdî bêjin civaka İslamî wek civak İslamî hatiye bi nav kirin biye du şeqa yani tefrîq li wê derê dest pê dike heman jî li wê derê îdî em bêjin lêgerînekî nîqaşekî awha jî derdikebe yani xelîfetî an îmamtî bi navê dina mafê kê ye du ew kene hinek dibêjin Ehlî Beyt hinek dibêjin nawala işte Ehlî Beyt Qureyşî hinek dibêjin nawala divranekê de cara yekem bi zimanê îro ku meriv bibêje yani car de dibêjin bi zimanê îro ew wî demîjê re hatiye gotin mezheb an bêjin grûbekî siyasî cara yekem di nav Müslümana da çê dibe em bibêjin grûp meriv bibêje partî vekî şaş were fêm kirin erê ku ji wan rajî tê gotin Şiatul Alî yani alîgirê Alî taraftarê Alî wisa tê gotin ku tê dewra Hazretî Alî razîbûna Xwedê jê be em dizanin yani ew lîstik û em bibêjin hesabên Emewiya ku di destpêkê de dema ku Hazretî Peygamber aleyhissalatu vesselam çawa ku dimre Ebu Süfyan işte ji Hazretî Alî dixwaze dibe ya Alî katû xelîfetî mafê te ji bona ku yani bi awayekî rêvebertiya İslamî em bibêjin têkin kontrola xwe her tim wisa lêstikê wa hebûne hesabê wa hebûne dibinî de jî tim yani ji bona viya jî li gora xwe wisa mer bibêje ya bername wayî veşarî hebûne lê dema ku belê wexta ku tê dema Hazretî Alî îdî Muawiye ji ber ku di dema Ömer da biye waliyê Şamê aslında xwe li Şamê tehkîm kiriye yani ji bona hesabê ku rojekî xwe bihêz kiriye di aliyê leşkerî da belê ku
هاتیه زمان علی هری داوی ام دزانم بوی لیست که حکمتیه یعنی ناوی که ام ایرو دبین دربه وی دمی که معاویه ده شخص علی دا ده شخص حضرت علی دا اصلا لإسلام کریه سيدا الفي داري إجا دستور تهبي أجوا ميوان خورا قبول ناكرم صا أم بيجن هما سيدا تجالي خوشگور أحمد لبافته مراتابا جي كوتا أني حتى بفر أتخازم إجا الفي داري أم دست نقاش بك مراتابا تفي داري صا ديرو كيف ديرو كاي كيف بتاعي دا الفي داري أم بيجن يعني چاوا جريا خطا پیغمبر در خستن خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم آني خازن جاوي دري سيدا جبريل تبليغ بن امسا تجمره او كرتاسياني حتى بدري ازامته هيجل تشتاجي بيجي سيدا انها درول سر پیغمبر كرن تشتاجي چاونه جوات برسم سيدا مال حاجي وقت تشتا بهتر سا سري خبر دشني درول سر پیغمبر كرن تشتاجي چاونه يعني تدي دست بكده ما جو هناك أموية أنا بيجن بصاص ده نافي معاوية جي ناخذ من دركبة بيش تدي ما جو هناك لعنات كان هناك جي بق لا قيد هناك جي ما تحت كان أم بيجن صحابة يعني صحابة كي هري باش قبول كان رضي الله عنه بيجن تدي معلومة ويا حديث بر اختلاف لنا حديث پیغمبر علیه السلام صحيح نه صحيح سو 4 درجه حديث هنا تشتكو أزانم ده علمي أناليزا حديثة ده كورينا حديثة ده سهو 4 مرتبة أصل حديثة هنا حديثة كي متواتر تدي متواتر ده أو كحديثة ده يعني حديثة كو أمبيجن وك درجة قرآن ده صحيح نوصه ده معنى قيناخ القرآن يعني جرى جوي دري قيناخ قرت بله يعني بقاسي جريداي بآياتي بابا النزيكي أصلا قرآن مقبولة يعني شو صحيحش بيغمبر عادية صاد صاد يجي مخالف به يجي بيجي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بيجي في حديثة حفتة صحابي روايات كريه حديث كي متواترش بيهوي بيغمبر خود قلت يعني جاري أم تخونين أم جهفر ما جو معنا هنا بيجي بلا تماشا وانما يجانبن بيغمبر خود کی جان حدیث اختلاف دیده هبید ویادتنه گویی کی سر ناوی مفرای کی بکی تشکی من نگویی بیجی بلا جهه قد جهنمی ده ببینی تقص او جهنمیه امرد نرن معاویه ده دوراوی ده عالم نهالی کولین دکن نهالی کولین دکن قال لك حديث لسر پیغمبر لسر آرمانجا اسلامیت آنینه حتی کو مسئله حکم خدانه قبول کردن دهم بری ویده نه هیچم رو سر وانا هنکی نقاش بکی یعنی از نوعه از هنکی چند کبابش معرض هولی و ایده مش خالص سر نقاش من چما وصا یعنی جبونا کو زلال ببی یعنی چه هوای خطاب محمدی هاتیه آوره کردن چه هوای خط هاتیه خراب کردن جبونا بی نکو یعنی جبونا یعنی آن مثلا یکی مصیبت کاتیه سریع هم حتی ولی سر بگیرین تشتک جای قزن تی دسته مه آن ام كافر أباف إنه حاشا لعنة ما جو سريدة ما جو أم لعنة ناين أم لعنة لبن تشتي بيفتنا لأن بزان بن شوا كرنا جبنا كو أم نكفن واشا شياده نوسه أو يجبنا في أرمانجة ما بيجي يعني جويا بلكي نهار بصادة سيداي ما بلكي جواتا دا قوتنا وجواتا جي بلكي قبول كريه قوتنا قي يعني أف قال جارا مثلا وقتا مدرس برنامج كر استشاره بين انسان زانات كر دگو دوامی چافگانی خو نشان بده یا چافگانی کتاب پرن نویسینه کی چه خواستی آفت کتاب است کتاب بجه و ننویسه سیدا تشکیو صحیح مطبوعات بجه ولا اف غلط افره ضربه ننویسه کرنا خوش خو نویسه کی دگره خو او دبینه دیندار دبینه جبونه گلا بله دخوازه تشتکی بنویسنه و یعنی ورجی به جهاز نابجه ایجا و حدیثه مثلا از بجم دبی ابو هريره روایت کریه گویا خلافت مدینه حکم داری شامیه یعنی جبونه کو ودر معاویه وره جبنا خال ودر پیب دی قبول کردن کو اف الگوری رضا پیغمبر روایت اکیدین بجه
ابو دردا گوتیه گاوا فتنه رو دا ایمان لشامیه هرن شامی روایت ایدو بجه yani goya yani em ne ku gotiye goya Hazreti Ömer gotiye dibece peygamber gotiye vaha ferman kiriye gotiye jiber ser mistune ki nure rabu ço Şam'e dani yani ebe bejim du bername se bername penc bername ji tere nakin hadi vre ku de devra Emeviya de li ser peygamber hadi kirin icad xwazim ser ve yani نحن تشتاج تماشا فاني مرة بجنم سافي نقاش بكن يعني شوا صحابة بقرب فرال پیغمبر بكن ما دبيكو بشتي معاوية في حديث ذلك يعني إيجاد معاوية جهاد من فرق كلام كذا لبرنا خوش سيدان خوزم درباره وان حديث هذا هرش خاصة ام ببيجن إيرو وان حديثة كسي كدو خازة كرنين معاوية عن أموية بشروفكرنا كي أولي ولا إسلامي مشروع بك جي للراستي أم وحديثة راست قبول بكن جي أصلا شروفكرنا وحديثة شاشة يعني أجر كو حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام مرف راست از بخور راست قبول دكم شوا جبنا كو مرف معاوية ناس بك جريك مر أبو ذر غفاري ناس بك ده اساس خدا دبیا دما کو ناکوکی دست بکر خلیفه مدینه حکم اوی لشامیه اساس راسته ناکوکیا دبیا لکدر ناکوکی وساز زلال بیه ام ببیجن وک انی جهف قطیه دوره عثمان دا راز بونا خود جیبه نهوی دمی خلیفه عثمان بیه و مدینه بیه راسته شش بوی وی ناکوکی هنکی کیجا راسته آن کیجا شاشه جی دوزانی یعنی تشتی کد پراتیکی داده به حکمی ویجی ابو ذر غفاری جی وی دمی سرگم بیه لشامه راسته رسول الله علیه الصلاة والسلام دوزانی مرف کاره او ها ببیجه یعنی نابجم الا کوسایج یعنی آنجا تو وی حدیث راست قبول بکی جی تو کاری ببیجی رسول الله پیشی دا وی او که هنکی دیتیه دوزانی او گوتی اگر و ناکوخیا هنکی چه بو حکم ل شامیه بچم با ابو ذر غفاری چون ابو ذر غفاری پشتی کو اسلامیتی قبول کردی حتی وفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکلک رسول الله دابیه جی چند صحابیه که کارویه هر دم بی اوک هر مال رسول الله دا رونه پرسیجی بکه دسر سفره رسول الله رونه خوارنه بخواه شیورمند رسول الله علیه الصلاة والسلام بیه ها جبوی ویجی حکم الشامیه ابو ذر غفاری و دم الشامیه بیه حدیث دویمین و گویا گر کو من جبیر وکر اگر فتنه رو دا ایمان شامیه ایمان شامیه بله çünkü yani vek em bir sembola keseki ku ev jiyana Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam jiye bu xopera biye o yani dili xuda biji kiriye bu hişmendiye bu ahlaki rabiye runştiye ji de vek sembola ki keseki iman pera Ebu Zer Gifari biye lişami biye ev jiras ne ev koye ne Muaviye jiber wiji az drejnek zide nekevim evka seydan yani eğer ve hadisi rast vek em rast kabul bkin ez bukhar rast kabul dikim ev ji Ebu Zer Gifariye yani ne Muaviye jiber wiji dibik marif Ebu Zer Gifari baş bخوینه baş nas bike ku marif Ebu Zer Gifari çıka baş bخوینه baş nas bike dibi ve marif Muaviye ji yani te tavsiye le temaşavan met ke tedbeje Ebu Zer Gifari Ali şeriati aman bخوینن yani gelek işbara tşafem Ebu Zer Gifari marif baş bخوینه ku pişti peygamber aleyhissalatu vesselam دوزانی جبوی کو ابو ذر غفاری او جیانا کو حضرت محمد علیه الصلاة والسلام هنکریه و دما کو اوانانی که دجبرتیا رسول الله کرنه دجبرتیا اولا اسلامی کرنه لی با آوا کی برواجی دبن ناوی اسلامی دا دبن پردا اسلامی دا دوزانی چوا آنینه که مشروع بکن کرنه خوشی مشروع بکن او باشترنا yani az Ebu Zer Gifari beli yani ödüm peşniyar dikim buna herkesi gringe Ebu Zer Gifari merv ve kesek iş dikare bigredes merv Ebu Zer Gifari vek sembolik yani vek hişmendiye ki vek felsefe
یکی کو رسول الله یک جیایا حتی مرنا خو yani tücari jider vayvi jiyani jider vayviyani ki tu kirine ki tu helveseki tu zahteki tu zoriyeki ji ne pejrandi hatta ku jiyana xuji serida beli marata ve rahmetli babete yani hadisin ku Muaviye yani devre Muaviye de hatin gotin seyda tişki geri xoş go yani merot karı beje afya buye yani hadise دبی کو در حق ابوذر غفاری داد بگوتن لی ده تشتا کی گری بالکش هست خازم بالا تماشاوانا بکشن سروی شیروه وصا کرنه امویه شیروه کریه گورا خواه جبونا حکم خواه بدنا قبول کرن yani گوتنه همه زنه حکم داری اول ام شامینه ام حکم دارن سیدات بچه اما حکم نکرده دست ابوذر غفاری ده چوبه درش خواره مهاجر بوده حتی چوید بچه وقتا معاویه قصرا خلافت چکیه و که کل ولات ماجی نقاشی کفسر قصرا مزنه قصرا معاویه بچه معاویه تاف قصرا هنب چه چکیه بچه اگر کتاب مال بیت المال چکیر به إسرافه شو إسراف حرامه نه شاید تب مال خود چکر به إسرافه و تب مال بیت المال چکر به شو دزیه حلال حرامه إخانته بله درجة أبيه مثلا حديثة دي الدورة معاوية ده هاتيه كرن ومرفت بجي جبونا تحكيم كرنا ده اسلاف داريا خواه سيدا تشتي پر بالكشه تشيروات كي خوشه يعني مرف جزاتنا عالم الإسلام جبا تشتكو از جديشم ام حميجي جديشن موسى هر تمي بقالي أريني دلواني ريا ام كدنا في حالي هر تمي بأريني كرنا ما قلت يا ام جيرا بلا حتى ام تقارن بأريني بكن تجبونا فيش بيجي پیغمبر دعا كريه قلت يا معاوية بس سبب هدايته قالك إنسان سيدا كلامك معاویه پیغمبر کو دعا کی بکه بس معاویه به سبب هدایت گله انسانا او تو کس نگاهی نقاشی بکه قبول نکه کو عالم اسلامی سبب دوره او سیاست دوره معاویه داخلی کردن مریه کردیه بیه پیغمبر کو تشکی وسا گوته به او نوسا درکه نه که ولیه ده بله سر روایت قازم هن بله لبله ما بازار خواهی گریه سیده اند بجن یعنی یک تنه ام خبر ندارم ام عالی هفت کن بازار ما بلا دوام بی کنم کس براستی شو حدیثی که پرشاش به دست وان حکم دارا دست لدارا دوی دمی دا هاتن نفساندن و به بال پیغمبر و علیه الصلاة و السلام اضافه کرنه پرن فقط بالا من ویاک شاند که تپرسه کر سیدا بعد سا ابو زر کر براستی ویا حدیث ام قبول بکن ایجا از ترسی گوتنا سیدا تفکرم بله واجبه چوا ابو زر حکم دار روی نکریه یعنی حکم دار کیه والیه بله دپای چدا خلیفه دا نفسا بله والیه لوی در سرایی چید که شخص سبب نقاش دوی در دا گوه حدیث پیغمبر بجی یعنی خلیفتی عثمان لوی در المدینه فقط حکم راستی جیوه دستی ویدا بیه تدی انا حکم داری می انا جی گلک جارا بی انسان را دبیم هاتنا خاپاندن یا ام ارنکی بسا بدن yani heval hevin ekud bini vidaya net desthilatdare li اوی بريفد بين بنيده او بريفد kud beje ya şevrmendi vi wan şevrmenda hükümdariye didin meşandın paşi jî dibe em hatin xapandın ez vê teşbîhê wê misalê divirda awatkim Ebu Zer şxu yani yekê neqane yani awa bi pêçiya çend hebê وکاوی سالم ایمانلی گریدای به حکم خدا و سنت رسول الله به مرد نزانم کاربه دی حبا بیجن کاربه یعنی آوا کو تشتی هاتیه سریوی لسروی حقی و راستی سرگون بیه خلیفه مثل سر ناوی حکمدار شامی
Muaviye dibe vî insanê rehet nasekne tê ji min re bi vî hewayê dibe îsrafe. Tu xetayê daye viya şaş e salayekî awa nabe peygamber me nekiriye. Viya hanê tu xelîfeyê geret viya dûrê min bidî. Mesela ev e ez wisa dixwînim yani. Rast e. Ji ber wî hewa vî insanê viya hedîs be peygamber tişkî rast gotiye gotina wî hatiye ciyê xwe. Ew insanê minewwer paqij pak temiz îmanlî sirgûn kirin ji birçîna bê kes bê çola rebezê çû viya meriv li Qur'anê ji mêze dike jiyana pêxembera hatina pêxembera heqî û rastiyê gotine ji destê zalima qetil çêbiye ya wan tekzîb kirine Xwedê ayetê da dibe ya jî wan qetil kirine ya jî xwastine ew dest û nigê wan girê din yanî wan sirgûn bikirin wan weka pêxember aleyhissalatu vesselam hicret kiriye gelekî pêxembera yani ji cîwarê xwe terk kirine hema hicreta wan ne a dawê ji dawê hicret nekirine îro mêrkê misilman jî yani tu mêze dikî ku ev ê were sera hicretê yani nikare wî ciyê da sebatê sabrê li ser emrê Xwedê bike bi fizîka xwe bi gotina xwe ji zulmê ji heqsiziyê hicret nake sabir nake ser emrê Xwedê yani ê weka Muawiye xelîfetiya şaş ku koka bingeha dînê İslamê tar û mar kirine ji wê derê dest pê kiriye û heta ena tê ev ya hanê bi vî hewa berdewam e yani wan hedîsa meriv bêje wisa ye gerekî navaroka wî meriv tije bike bi çi hewayê wisa ye wisa be me havê anî ziman di şaşîtiyê da di hukmdariyê da di nebaşiyê da mînakekî mezin e hedîs hatiye ciyê xwe newsa em bêjin na wala ku hukmdarî li ser rêya rast be vê hanê ne mümkün e hedîs were qebûl kirin çimkî rastî tune biye yani însanekî rabe bi hîla bi malbatî bawermend be ji hêla malbatiyê ve bixwaze bibe desthilatdar hele di ola İslamê da bibe xelîfe ê li hember xwe zatekî weka Hezretî Alî nikare pêra neyartiyê bike jê re dibe halê te çi ye ez ena hezar heb însana karin top bikim ku hezar heb devê ku mêne bêj nêre bêje mê ye ê wisal pey me hene halê te çi ye halê rasta pir zor e hevalê rastiyê pir berna dema me jî hema bise ber yani me dixwast em werin ewan şaşîtiye îro heta dema îro jî derbas dibe ev mijara zaf derece seyda em ê hêcarê dî jî îşallah we bikin mêvan çünkü ev mijar yani dem kurt e hindik têra meriv nake سيدي مالا محمود حيلة شبو تاخد عليك يعني مسألة كو فايدة كي مرة كاربة درخة بجورا فكرة خو بالتماشا ما ونما كاربن فايدة كيج برنامج برنامج بيج داجي ام كاربن ام ديساني وابن ان شاء الله مساج بركو و اف مجدار فكر دفي ام بورا جار كي دي داس بكن ان شاء الله يعني دمام بالكلام كلام دست پێکی دا بەرنامە سەرخێرێ بە ژبوون پێکمە بەشداریوی بەرنامە خۆیان پیرۆز کرد لەمە و لە جیهانە عالەمە ئیسلامی ئینسانە باوەرمەندێ ڕاست بەتەوە پیرۆز بێ قاسی فکر و ڕاماژێک مەیک و خواندنا مەیەکم بە فێر کریە مەو کریە ئەم شیرۆ بە بکەن بەلێ دەما ڕەسوولی ئەکرەم صلی الله علیه وسلم حیاتێدا بیە هەنێک حەدیثێک و تێن گوتن رسول خدا اشارت با خلیفه و کریه پشتی من که بین اف دین اسلام به پجراندن به دوماندن به جیان کرن به اخلاق کی خوشک و راست ایجا دوی دا امجبیر نکن خلیفه چار خلیفه مزن که ایرو تن بناسین ام هنکی وان چار خلیفه مزن که هنکی اخلاق وان بینم بیره خواه یکی مینا حضرت ابوبکر رضی الله عنه هر زیده دنوا عالم باورمند دا هر زیده باوری کی مزن
جبونه کو پشتی رسول خدا کو جیانا خوش دست بده اشارت بالباوی و کو پشتی وی کو او بکه و دوسه هری زده تر جبون انسان جباوریا خود دور نکوه باوریا ابوبکر ببینه و جیانه کی بی هوای صحابه بوارا جیان بکن ایدو یمین لأبوبکر شیخ عمر رضی الله عنهم تلوی مزید کی با عدالت خود دمکی اسلامیت دا تشتکی کن نبه که قطعی صورت لن لازم ها وار اسلامی ها دوار غیر اسلامی بابجی مینا که خدا دو قرآن عظیم شان دا وقتا که بیان دکه به خطاباوی به مخلوقات را حال باورمند حال انسانیتی که باور که به عدالت یعنی سر حقوق و عدالت هر زده ترک سکناندیه او انسان دوی دمیده که دو وقتا دم صحابه دا هر زده تر به عدله که هاتیه ناس کرن هینو هیناجی تی ناسی یکی مینا حضرت عثمان رضی الله عنه ام بیجن یکی مناویجی که هری زیده تر به حیای تی ناسین و حیا کروغه کی هری زیده دمه که دین اسلام ده لازمه انسان به حیا به که حتی معرف باوری کی راستی کی که نبینه مرو نکاره به افترا و اواجی انسانیت اواب که و هری داوی پیروز که یکی مینا حضرت علی رضی الله عنه که باوی دریه علمی که تی گوتن رسول خدا که وی هاتیه به حدیثه کی خواه که خوشه که دایه ناس کرن گوتیه از خانی علمی بم علی جی دریه علمیه و کارن جی استفاده ببینن لبله ایرو مجار هنکی لسر معاویه هنکی سرویسه کنینه بل وقتا دم امویه که امویه وقتا تی گوتن معاویه تی پیش معاویه ام دیرو که معاویه لی بنیرن کره ابو سفیان و دیگه المالبات خو حتی که بگجه معاویه داخل مغزه قبل ترکابه دیگه الوی وقتا که رسول خدا فتح مکه که هین وانا هدایته هین مسلمان دبر هین باوری مسلمان ترین هین باوری دگرن ها دوی دا مرف نقطه کی بگره نقطه کی هری مازن یعنی با من یعنی بینه که و داره گوتنا تبع روایت که و داره هم حضرت علی يعني اگر روایت صحیح به طبیعت به حضرت علی شیان دیج معاویه را وقتا کو سیداجی گل شامه وقتا حکم خود عاصد کرد گوتیه یا معاویه تش طلاقاء ای شخا خلافت طلاقاء را نه درسته طلاقاء اونزان یعنی اوه کو فتح مکه ده یعنی مجبوری اخوه چقا هدایت اون با خدا هنکی علماء تو شیرو او کرنه یعنی گوتنه که گلو دوی دما که تنگاسی دا کش خو هدایت گرتن عجب تاتشی گل خوش عجب هنکی کی او تده یعنی مرو کاره لی اینکی لی کنیم بکه گورا نویسا کو سیدلر علماء کو نویسان دیا هنکی تده او کرنه لبله ایرو یکی من حضرت علی رضی الله عنه جا شرای مبشره به و ثابتیا خدا جلوز سالیا خدا کو باوریا ویا هر زده تر و بشک و بشبه قبول کرده و ویا کو دما فتح مکه کو جبون مالبات وی نه تالان کرن جبو برجنده بندی وی نه تالان کرن نه او کرن کش خو هدایت کی گتی هدایت خدایه ایجا ایدی هلا پشتی کو هم بجه هدایت کر و بو اوجی بو صحابه إجارة أو نعلت سر أتخوزم بهم سروي أو كي طبي نها بله تشتكي هري كود نافا جل دايا جل كوجبونه كبرازانه بأنفيا ديسم دوباره بكن هر دعاكم ما كو أم دسبيك دعاء خوك وقتا دكن أم دسبيك دعاء خدا أم صلاة والسلام لسر خدا لرسول خدا آلو أصحاب خدا دينن أو كسي كو بتشاف دين رسول خدا دیبه و باوریه خو پیهانی به جوان کسرا تی گوتن صحابه ام نکارن نعلت آخو معاویه بینن جبونه کو اوجی صحابه سری ده گوت سیده بکن نه لازم گوتن کش بروی گوتن ام بدن بله ام سروی نای نقاش کردن لبنه معاویه کو دما کل شامه جیان کریه ام جبیر نکن پشتی رسول خدا جیانا کش دست خود دا و ابوبکر صدیق که دوساوی هین ابوبکر صدیق وی راد به شین شامه
هین اوید شی نشامه ها ایجا جیانا دشامه دا جیانا دشامه دا تشتکی هری اوته دا هیه بر دست بیزانسیا دا بیه انسان نباورمند دا بیه انسان کو دولتمند کو کاربونه انسان بستینه به کولتی و به اوکی کاربن بکن بوارا جیانه کی کریه او سلطداری کی هنکی برجوندی او کی گرتیه و عالم و علما دای دورا خو و گورا خو کو مینا نها به دیرو کا ایروین و ایرو کو ام به گردن امله بنرن وراثته کی گرتنه با خو سیدا بلا ته خوش گرینگی کتب بشه بلا من برنامه اقدام چونکو دمام وجاره هاو قاست کرد ولا دل مجر حد نبو تماشاوان جیازانم من دلی و ما دالقان دیجبه کتشتکی دم حقیقتا هندکه لبله اگر عمر هبه درفت هبه برنامه کیدن جی ام کاربن دیسان ام اونسانی هرونن سر و مجارج برکو معنی خاص کرد ام انشالله بردوام کن ام هیویج تماشاوان خواجید کن بلاش بیر نکن اف برنامه ما لسر یوتیوب باوری تینه و شاندن حتمی جید کارن اکوراسی تلویزیون نوی جید کاری گوداریب که و جارج مرا رخنه خواجی و نرخاندن خواجی و قبول و دزبری خواجی مرا راگهن کیفا مته بلا اف صحبت ما برنامه کدین ده ایشالله می دوام بکنم جبر کو گلک تشت وی مجاری ده بین گوتن هنه از آن واجی بگوتا لی دوام حاو تریکر مالا و آوا از داویل برنامه تنم برای تماشاوان هجا ام هوی دارن هنج صحبت ما ممنون ما بن حتانی برنامه اکدن لبندامه بن هن شاد و وقتوار بن بمن خیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله